Makhosi amakhulu-ke ngani zakwethu ngithi anginibingelele nje kade ngangigcina. Ngiyanibingelela-ke okhuluma-ke umkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxwa ngofakazi. Ngizawucela-ke nje la ngani zakwethu ukuthi-ke sithi ukukhuluma noma sithi ukubamba isihloko esithi engizawuthanda ukuthi ngithi ukuqondisa la igwegwe. Ngiyabona abantu abaningi kubuya beyadideke kusona. Kodwa ngizodlulisa nami ngokwazi ukuqonda kwami ngalolu lwazi lesithunywa. Isithunywa kufanele sikhulume nje ngaso. Lana-ke before ngikhulume ngale sithunywa sokhuluma ufuna ukwazi ukuthi isihloko kahle kahle sithi isithunywa siyahlanjululwa yini. Okay, cela-ke before ngiqhubeke nale sihloko ngicela ukuthi ku-subscribe if it's for your first time watching this video, if it's for your first time ubuka umkhulu wasemakhosini. Ngizawucela nje ukuthi usubscribe on my YouTube channel. There is a button at the bottom on your right of your screen. Ibhaliwe nje ngokumhlophe on the red box. Iyabhala nje lapha subscribe. And like the video and share it on any social media that you have. Ikhumbuleke umkhulu wasemakhosini ongamthola laphana nakhona ku-Facebook naku-Instagram. Ngizobonga-ke la kanza kwethu singene-ke esihlokweni la. Unombuzo abaye bengibuze abantu abaningi athi mkhulu, isihloko isithunywa njalo siyahlanjululwa yini? Abanye babuza-ke sihlanjulula kanjani noma sihlanjulula empuphumeni. Isithunywa cha, kanza kwethu isithunywa angeke ngibeke ngithi siyahlanjululwa. Ngithi mina ngokwami cha, asihlanjululwa isithunywa. Isithunywa into eclean, sihlezi siclean isithunywa. Isithunywa is like ingilozi angel, so kuyisithunywa njalo umuntu akangcoliseki. Kunokuthi angcole uyadeda entweni uma ngabe isiyimbi. Let's say nje kuthathwe ijazi lakho lathelwa ngentelezi embi noma lathelwa noma kwenzekani okuyinto mhlasimbe ngesithunywa yakho, iyadeda leyo nto. Isithunywa sakho siyadeda kulona lelo jazi. Kungadingeka ukuthi uzuthunge elisha kabusha wembatha amandla amasha, but same jazi, same design nakho konke, even nasesikhaleni nakho konke kusuke kukhona. Even ngisho kuthiwa noma kuthiwa mhlasimbe intambo yomkhumbi noma kuthiwa mhlasimbe hlobo lunu intambo mhlasimbe oyifaka esihlakaleni erepresent isithunywa, noma le ntambo yasokhaleni kuthiwa umkhumbi umagumbomane, noma bekuthiwa-ke ijazi yini nje erepresenta isithunywa. Nawe-ke uqobo, ngoba kwawena uqobo uma usuke wangcola, isithunywa siyadeda kuwena. Kodwa the time is deda okuhle ukuthi siyakushiya nombuzo noma siyakushiya nokuzizwa ukuthi hayi khona lento esisukile kumina ngathi angisaphelele noma ngathi angiseyena lo muntu ebengijwayele ukuba beqaleni. Okay, right. Isithunywa-ke siyahlanjululwa umuntu-ke kahle kahle. Into ehlanjululwayo lana wena muntu, ngoba izimpahla nokunye seyamajazi nokunye angeke ukwazi ukuthi uzokuhlanjulula kabusha. Kungadingeka uzuthunge okunye ukuze ubuthe kabusha amandla akho namandla wembathe kabusha isithunywa sakho ngedelelo. Lana-ke umuntu uyahlanjululwa. Umuntu ehlanjululela ukuthini? Ahlangane kahle nesithunywa sakhe, ahlangane kahle namadlozi amahle wonke. Yabona nje uma ehlanjululwa-ke kuhlanjulweni kwakhe, uhlanjululwa ngendlela ezithi azikubaningana nethi azithi ihluke, kuhluka ukwenza. Kodwa uma nqoba nawe kwawena uqobo, uma usuhlambulukile ubokhuleka nokuya emanzini, kuyingxenye yokuhlambulula nokuconnecta futhi emanzini. Noma kuthiwa mhlasimbe uye emanzini omfula, noma kuthiwa uye emanzini empophoma, noma kuthiwa uye emanzini asedamini thizeni, noma kuthiwa uye emanzini asolwandle.
kodwa lokho kuyahlambula bese ukusondeza nezithunywa zakho. So-ke la ingane zakwethu bengifuna ukuqondisa nje leyo ndaba ukuthi isithunywa cha asihlanjululwa sihlezi si-clean no matter ngabe kunjani. Instead ukuthi singcole kuphela umuntu oba senkingeni kuba uwena okudinga ukuthi uhlanjululwe ukuze kubuye leya connection between wena nesithunywa sakho, kubuye leya nto lena isithunywa sikwazi ukwembatha kahle. Lento-ke iyafana nedlozi ngoba idlozi lona liyahlanjululwa, kodwa-ke sobuye sikhulume futhi nalokho ngelinye ilanga. Kunomehluko nyana futhi nalapho ukuthi kusuke kuyelinjani nalo elihlanjululayo, kusuke kunjani elingahlanjululwa. Ngibonga-ke ingane zakwethu, ngibonga ingane zakwezidlozi. Thank you for watching this video up until the end. Ngibonge nje neyibukela ababukelayo lapha koSwazini, ko-UK, emhlabeni nje wonke jikelele. Ngithi nje inkosi nibusise ngolwazi lenu, nikwazi ukuthi uJehova nibusise namathongo enu. Ngiyabona nje abanye baya-reply lapha kuma-comment, ku-comment section. Bayakhuluma bayabuza abakubuzayo, bayacela lokuphendula. So nabo bonke-ke nje la kufinyelela khona umhlaba wonke nababukayo nabasazoyibuka le video. Ngibonga ingane zakwethu, thokoza, ndawonye. Amen.